الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum hurmatli cemalar. Bugünkü cuma gününüzde rahmet kıl bolsun. Yana şu Ramazan ayında karmagan orozonguzlar, taat ibadatыңыздар, duаңыздар, tileyingizler bari kabul olup Allah Teala şu Ramazandağı berekelerdi, fazilatlardı nasip etkizgen bolsun. Estağfirullah. Şahru Ramazanellezî unzile fihil Kur'an huden linnas ve beyinatin minel huda vel furqan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat, bul Ramazan ayı. Ramazan ayı bul öte ulu ay. Sebebi bu Ramazan ayında Kur'an düşkün. Bu Kur'an Allah Teala'nın sözü. Allah Teala özü kanday ulu olsa Allah'ın sözü de oşondoy ulu. Oşondoy ulu Allah'ın sözü Kur'an şu Ramazan ayında düşkün. Oşol sebepten bu Ramazan ayı da oşondoy ulu ay. Bu Kur'an adamlarga hidayet. Kur'an adamlardı tuğra yolga başlaydı. Ve beyinatin minel huda. Bu Kur'an'da kança degen mucizeler, keremetler yazılgan. Vel furqan. Kur'an bul ajratucu. Haramdı halaldan ajratat, günöni soğuptan ajratat, jamandı jakşını ajratat. Bul Kur'an'da şunday hikmetli sözdör, ülgü ala turgan hikayeler, adamды hidayet kıla turgan, jaman joldan jakşı jolga bura turgan hidayet bul Kur'an. Ana şunday ulu Kur'an şul Ramazan ayında düşkön. Oşol sebepten Ramazan ayında oşonday ulu bol eseptelinет. Birle Kur'an emes, asmandan kança kitap düşkön bolsa, bari şul Ramazan ayında düşkön. Misali İbrahim Aleyhisselam'a 10 barak düşkön, bu Ramazan'dan alğaçkı günü, birinci günü düşkön. Tavrat, bu da düşkön, Ramazan'dan 6. gün düşkön Tavrat. 700 yıldan keyin düşkön. İbrahim Aleyhisselam'dan keyin 700 yıldan keyin Tavrat düşkön. Zabur düşkön. Ramazan ayının 12. gün düşkön Zabur. Bu 500 yıldan keyin. Zaburdan 500 yıldan keyin, Tavrat'tan 500 yıldan keyin Zabur düşkön Davud Aleyhisselam'a. İncil Ramazan'ın 18. günü düşkön. Bu İncil Zabur'dan keyin 1000 yıldan keyin düşkön eken. Kur'an günü düşkön. Bu 620 yıldan keyin. 620 yıldan keyin, İncil'den keyin Kur'an düşöt. Mana şundayın asmandan kança Allah Teala'dan kitap düşkön bolsa bari Ramazan ayında düşkön. Oşonduktan Ramazan ayı öte bir ulu ay bolup eseptelinet. Lis-savmi salasu daraja. Bu orozada 3 derecesi var. Hazır biz karmap atkan oroza 3 derecesi var. 3 türlü oroza bolat. Birincisi savmul avvam. Jönököy, jalpı adamların orozası. İkincisi atayın, şeriatta götü atayın özgöçü adamların orozası. Üçüncüsü oşa atayın özgöçü adamların içinde dağın özgöçesi var. Oşol adamların orozası. Çünkü oroza bul 3'e bölünetken. Emi jalpı oma elderin orozası, hazır misal mana biz karmap atabız, eki napsı tıyabız. Ozuzdagı napsı, ıldıydagı napsı tıyabız, mana bul jalpı adamların orozası. Bul en bir akırgı derecedagi oroza. Atayın özgöçe has adamların orozası. Bul öte bir salih, takvalı, ibadatçıl, taza adamların orozası olan bul. Biroq bul oşol salih adamların, takvalı adamların orozası 5 nerse menen toluktanat, 5 nerse menen ayırmalanat. Birincisi oşol eki napsını ile tıyvay, közünü de tıyıp yürüş gerek. Közü karaya turgan nerseni, şariat tıyı salgan nerselerdi köz bilen karabaş gerek.
Жаман нәрселер көзінен қарабаш керек. Көзіменен дайым алдыны жолunu қарап жүріш керек. Екі жаққа өткен аялдарды, намахрамдарды қарабаш керек. Көзіні де, оозunu тамақтан тыйғандай, көзіні де сондай нәрселерден тыяды. Салих адамдар. Екіншісі хифзул лисан. Тіліне де тыяды. Тіліне де мысалы ашықша сөйлебейді, жаман сөйлебейді, ғибат қылбайды, біреумен ұрышпайды, біреуді жамандабайды. Тіліне де тыяды. Üçüncüsü uzun, hifzul uzun. Құлақты да тыяды. Құлақты да bir жерде bir ғибат болып жатса, bir жерде bir жаман сөз болып жатса, ошоға тыңшабаш керек, ұқпаш керек. Құлақты тыйыш керек. Жаңағыдай шара сөздер болса ұғыш керек. Başka muzika болуы, же başka құдылдық сөздер болуы, андайларды ұқпаш керек оразаның күнінде. Құлақта сақташ керек. Төртіншісі кафу жәмил аза. Бардық мүшелер тыйыш керек. Мұрыны да тыйыш керек, әрбір нәрсені жыттай бербестен. Қолы тыйыш керек, әрбір істі қылы бербестен. Пұты тыйыш керек, әрбір жаман жолдарға баса бербестен. Ана шул нәрселерді жасау менен, анан кейін бұл өзгөчө ораза болот. Бұл орто дәрежедегі ораза. Мындай оразаны, мындай нәрселерді тыйыш, албетте ең бір салih, тақвалу, ибадатчыл, Allah'tan korkkan, Allah'tan çok ümit kılgan adamlar gana bunu жасай алат. Üçüncüsü, özgöçö adamların arasından çıkan özgöçölük. Bu paygambarların, oğliyaların orazası. Paygambarlar, oğliyalar, жаңа айтқан екі нәпсін тият, жаңадай 5 мүшесін тият, анан жүрөгүнү да тият, башын да тият. Жүрөгүнү, башыны да аркандай жаман ойлорду ойлобойт. Ойы бир гана Аллахда болот, башка нерсени дүнүйөнү табыш, же башка пландар түзүш, андайган ойлорда токтотот ораза ичинде. Бул пайгамбарлардын, оолиялардын оразасы. Эгер алар ошентип дүйнөнү ойлосо, же Аллах Тааладан башка нерсеге ой кетсе, оозу ачылып калат. Ал оразаны кайрадан кармашат. Ана бул пайгамбарлардын оразасы. Ең bir жокору даражадагы ораза шул. Эне биз колубуздан келишинче эки нәпс тиябыз, албетте бул жаңадай мүчөлөрдү да тыйышка аракет кылышыбыз керек, орточо ораза болушу үчүн. Анан жаңадай калпты, башты, жүрөктү да тыйган адам бул өтө бир өзгөчөлөрдүн өзгөчөлүгү болуп калат. Колдон келсе муну да тыйыш керек. Бирөөгө кек сактабаш керек жүрөктө, бирөөгө кызганычы болбош керек. Allah'tan başka nersen dünyanı köp oylavaş gerek. Mümkünçülük boluşunca şunları da tıysa bu en bir yukarı derecedeki oruza ol hesaplanır. Kam min saimin leysa lahu illa'l ju'al atash. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Qancha degan oruza qaramay жүрген адамдар бар. Бирок анын şu ашка калганы, суу саганы эле болбосо, кармаган оразасынан эч кандай сооп жок дейт. Ошон үчүн кыйналып ашка калып, суусап ораза кармагандан кийин мүмкүнчүлүгү болушунча эки нәпсини да, мүчөлөрүн да, көзүнү да, тилини да, жүрөгүнү да бар жоң тыйыш керек. Анан ораза кармап алып, колдон келишинче гыйбат кыла берсе, бирөөдү жамандай берсе, же тили менен бирөөгө ыза бере берсе, же колу менен бирөөдү ура турган болсо, путу менен бир жаман жолдорго баса турган болсо, ага ошол кыйналып ашка калганыдан, суусагандан башка эч кандай пайдасы жок, сообу жок. Оразадан сооп жок дейт да. Ошол себептен ораза кармап, ушундай хадистерде Аллах Тааланын ваада кылган соопторго ээ чыгайын деген адам мүмкүнчүлүгү болушунча бардык мүчөлөрүн да тыйыш керек күнөөлөрдөн. La yastaksiru minel halal vaqtal iftar. Анан şu озачар вакытта деле кечке чейин ашка калдым, ораза кармадым деп, озачар вакытта эле өтө эле көп жебесин. Себеби тамакты да тойгондон кийин жеш арамга айланып калат. Тойгуча жеш мубах. Тойгуча жеш мубах дегени күнөөдө эмес, сооп эмес. Тойгондон кийин жеш арам дейт. Себеби ал зыян тиет тойгондон кийин жеген. Ашказан ооруйт, башка жерге оору чыгат, башка ооруларды козгойт, өзгө зыян келтирет. Ошол себептен тойгондон кийин жеш арам болуп калат.
Ошол себептен ооз ачкандан кийин да şu курсагы тойгуча жесин, тойгондон кийин токтосун. Орозосунун соогуну кетирип койбосун. Kullu hasenatin ya'malu ibn Adem'e yuza'afu min 10 ila 700 zif. Адам баласы шул орозо айында, орозо күндөрү кандай жакшылык иш кылса, 10 эседен 700 эсеге чейин көп болот. Көбөйтүрүлөт. Bir sevap iş kılsa, bir sevabını Allah Teala 10 eseden 700 esege çeyin sevap verir. Oroza ayda müstahab işlerde atkarsa, başka ayda farz işte atkarganda sevap alır. Farz amalda atkarsa, başka ayda 70 ese, 700 ese atkarganda sevap alır. İlla savun. Yok, oroza anda emes deydi. Kılgan amalдар бүт өзүнүн пайдасы, жаңадай 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүрүлүп сооп берилет. Бирок орозо андай эмес. Орозо мен үчүн дейт Аллах Таала айтат. Туткан орозоңор мен үчүн. Орозонун белегин мен өзүм беремин дейт Аллах Таала. Башка амалыңар үчүн түп сооптор көбөйтүп берем, бирок орозого өзүм белегин өзүм беремин. Себеби орозо эч кандай рия жок. Bir adam oturganda al orozo eken, oz jabap gün açıp ken hiç kim bilmeydi. Bir Allah Teala bilet. Namaz okusak, hayrisan kılsak, je süйлөсөк, adamlar köret, bilet, ugat, jakşı iş kılıp atal, jaman iş kılıp atal, bilip turat. Orozoda kim orozo karmagan, kim orozo karmagan hiç kim bilmeydi. Bir Allah Teala'dan başka hiç kim bilmeydi. Oşonun için orozo karmagan adam bu albatta halisan lillah kılgan amal bolu septelinет. Oşonduktan anın belegin men özüm berem deydi Allah Teala. Yine bu Allah Teala anın belegini özüm beremin degende köp degen maniler var. Birincisi kıyamet günü olganda dozokun üstüge köpürüden ötkende aman esen kitapların on jagıdan nar jakta şol adamda kütüp oturat. Biröydü urgan bolsoň al kütüp oturat. Biröydü sökken bolsoň al kütüp oturat. Biröydün akını jegen bolsoň al kütüp oturat. Biröydөн karzlar bolsoň al kütüp oturat. Oşolar anan keyin akıсын alat oşol jerde. Sen meni toora emes sökkensiň, jaman degensiň, urgansyň, akamdy jegensiň, aksamdy karzga alып berбей koygonsyň dep oşol jerde kütüp oturup, anan keyin munun sooptorун alat. Al jerde bere turgan akça jok, altın jok, kümüş jok, majbur bolot oşo sooptorun beret. Sooptoru kalbasa al kişinin günölerini alıp, beri kişinin moynaga jüktelet. Günöleri köbeyet. Al emi, mana orozosu men üçün degeni Allah Taala, oşol wagtda sooptorun berip, sooptoru tügöp kalsa, birok orozonun soop turat. Orozonun soop berilbeyt. Mana dagı sooptor var go, şunu bersin dep talap kılganda Allah Taala aytat, jok. Sen kança bul adam namaz okudu, oroza karmadı, hayresan kıldı, soop kıldı, sooptorunu aldın. Bul orozonun sooptorunu men bergemin. Orozo menen tapkan emes, men bergemin orozonun sooptorunu. Şonuň üçin men bergen soopka sen akın jok dep, şu orozonun sooptoru özü kalıp ketet deyt. Başka sooptordu şonda aldırıp jiberiş mümkinçiligi var. İkinciden, anın belegi men özüm beremin degeni, Allah Taala kıyamet günü bolganda biyiştegiler biyişke kirip, dozoktogilar dozokka kirip, biyişte kança jıl, kança wagt bolsa jırgap jaşap jaşagandan keyin Allah Taala Jibril aleyhissalam buyurat, sen oşol biyiştegi adamların bardygyny falan jerge çıkarıp toptogun deyt da. Anan biyiştegi adamların bardygyny Jibril aleyhissalam çıkarıp toptoy bir jerge. Şol jerge toptogondan keyin Allah Taala elge karap mындай deyt. O bendelerim, seler nimege bul jerge toptolduңар? Nime tilegiňer var? Nime maksadyňar var? Nime suranyşyňar var? Suragla meýli deyt da. Oşol jerde el aytat anan, ya Allah'ım, özüň bizge dünýede eminen wada kılgan bolsaň, oşo wadalaryň baryny çyn eken bildik. Ölösüň dediň, öldük. Göre kiresiň dediň, kirdik. Gönül rahatyny kördük. Mahşarda kördük. Dozokun üstüne köpürüdü kördük. Bir işke kirgesiňer dediň, bir işke kirdik. Bulardın bardygyny kördük, wadaňdy atkardyň. Bir wadan kaldı.
Алда болса, өзімнің дидар жамалым көрсетем деген вадаң бар, я Аллахым. Дегенде Аллах Таала тура дейді. Ал вадамды да атқарамын дейді. Ха ана раббукум. Мана мен сілер Раббигар боламын деп Аллах Таала сол жерде өзін көрсетеді. Ошондо Аллах Таала өзін көрсеткен уақытта адамдар бүт бардығы сәждеге жығылып, жерге баштарын қойып сәжда қылышады. Шunda Аллах Таала айтады: "О бенделерім, бұл жер ақырет күні сәжда қыла тұрған жер емес, ибадат қыла тұрған жер емес, сина тұрған жер емес. Сина тұрған жер, сәжда қыла тұрған жер, ибадат қыла тұрған жер дүние бол сілер. Сілер дүниеде барлық ибадат атқардыңар, қиналдыңар әлбетте. Кейін бұл дүниеге келгеннен кейін, ақиретке келгеннен кейін, ошон рахатын көресіңер. Мынан бияға сілер рахат көресіңер, мұтып қинал ибадат қылбайсыңар" дейді. Мана енді маңа қарағыла мейлі, мені көргіле дейді. Анан бардығы Аллах Таалаға қарашады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар: "Сілер бұл дүниеде мысалы күнді асманда бардыңар қандай тегіз көресіңер. Батыстан шығысқа чейін, түштіктен түндікке чейін қанша адам болса күнді көреді. Еш нәрсе тосқауыл бола албайды. Тау, же дарақ, же үй тосбайды. Ачық бардығы көреді. Ошол сияқты Алла Тааланың бардығын көресіңер." Енді әлбетте Алла Тааланың мәкені жоқ, мәкенге мұқтаж емес. Ошондуктан адам баласы бірлік көзіменен емес, бүт мүчөлері көреді. Бүт мүчөлері көріп тұрған болады. Қолы да, пұты да, көзі да, беті да, құлақтары да, желкесі да, арқасы да бәрден көз шыққандай болып бір жоғы көреді. Себебі Алла Таала бір жерде мәкені жоқ, мәкенсіз да. Алла Тааланың сөзін ұққанда да бірлік құлақменен ұқпайды. Барлық мүчөлер оған. Сен алдыңда болса алдыңдан ұғышың керек. Артыңда болса артыңдан ұғышың керек. Төңде болса төңден ұғышың керек. Бірақ Алла Тааланың тұра тұрған жері жоқ. Жерге мұқтаж емес, мәкенге мұқтаж емес. Ошон үчүн Алла Таала сөйлегенде бүт мүчөлөрүбүз кулак болуп бар жоктон угабыз дейт. Ошондо анан Алла Таала дидар жамалын көрсөтөт. Бул акыркы ваадасы, мен жамалымды көрсөтөм деген ваадасын ошол жерде да иншалла көрөбүз. Анан Алла Тааланы көргөндөн кийин булар канча вакытка чейин көрүп калат. Көргөндө ушундай жыргашат. Эч бир көздөрүнө албай, караган боюнча эстери болуп калат. Анан Алла Таала эмеселерди мен коноктоймун деп алларга дастуркан жазып, бүт дам, кандай тамак болсо бардык дамдагы тамактар, меме жемиштер, дечетне салаттар бардыгы ошол дастурканда бар. Көз көрбөгөн, кулак укпаган, ойго келбеген дамдар бар. Ошолорун жеп, Алла Тааланын жамалыга карап, бир канча вакытка чейин ошол жерде жыргап отурушат. Анан кайра дагы бейишке кирип кетишет. Бирок бейиште жашап көрдү мурун, бейиште канча жыргалчылык, рахатчылык болсо деле, Алла Тааланын дидар жамалын көргөндө, ал бейиштеги жыргалчылык эчтемеге жарабай калат дейт да. Бейиштеги жыргалчылык караганда, Алла Тааланын жамалын көргөндө канча эсе көп жыргалчылык болот. Бир сулуу, бир жакшы нерсени көрсөң, көрүлө отургуң келет. Ошол сыяктуу Алла Тааланын жамалын көргөндөн кийин, ошо баары караган боюнча, тиктеген боюнча эстери бир канча вакытка чейин көздөрүнө ала албай карап турушат, жыргап дейт да. Мана орозонун жазасы, орозонун белегин мен ошондо мен өзүмдүн дидар жамалымды көрсөтөмүн дегени ошондо болот дейт да. Алхамдулилlah. Кала Муса алейхиссалам: "Я Раб, акрамтани бит-таклим, фахал а'тайта ахада мисла залик." Musa aleyhisselam Allah Teala менен bir сүйлөшкөндө мындай деди: "Ya Rabbim, пайгамбарлардын ичинен 124 пайгамбар болгон, ошолордун ичинен эң бир мени улуу кылып сыйлап урматтадың. Эч ким менен сүйлөшкөн эмесиң, мени менен сүйлөштүң. Мен сени менен сүйлөштүм. Демек, ушул бенделериң ичинде эч кимге мага жакшылык кылгандай жакшылык кылбасаң керек. Мен урматтагандай, мен сыйлагандай эч кимди урматтап сыйлабасаң керек. Эң бир улуу бендең мен болсом керек. Сен бир гана мага сүйлөдүң." Дегенде Алла Таала вахй кылып айтат: "Я Муса, инна ли ибадан ухриджухум фи ахир заман." О Муса, мен акыр заманда бир бенделерим бар. Ошо бенделеримди акыр заманда чыгарам. Аларды Рамазан айы менен урматтап сыйлаймын. Алар Рамазан айында орозо кармап,
kechqurun og'iz ochganda suyunib turib, men o'shalarga og'iz ochar vaqtimda o'ta yaqin bo'laman. Misali, men seni bilan söylashgan vaqtimda seni bilan men o'rtamda 70 ming parda bo'lib turadi. 70 ming nurdan bo'lgan parda o'ko'zni to'sib turadi. Biroq shu oxir zamondagi men bendelerim o'roza qarmab iftor vaqtimda men ularga ochiq, o'rtamchisiz ko'rinib turaman deydi. Shunday yaqin bo'laman deydi. Alhamdulillah, mana bu da o'rozaning hurmati, o'rozaning sharofati. Og'iz ochar vaqtimda Alloh taolo bizga shunday yaqin bo'layotgan, o'rtamizda hech qanday pardada hech qanday to'sib tura olmayotgan. O'sha sababdan shu og'iz ochar vaqtimda qanday duo qilsak, qanday tilak qilsak inshaalloh duomiz, tilagimiz qabul bo'layotganda. Yuta yawmal qiyomat bi abdin val malaikatu yadribunahu fa yata'allaqu bin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Qiyomat kuni bo'lganda bir bendani olib kelinadi. Ferishtalar urib, qamchilab olib kelib qolishadi. Al kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rib qolib, payg'ambarimizga putiga javosha tushadi. Ana payg'ambarimiz aytadi: "Bu mening ummatimga, buning imini gunosi bor. Buncha urib, sudrab kelajatasizlar." deganda ferishtalar aytishadi: Ramazon oyi kelganda o'roza qarmagan yo'q. Alloh taologa cho'ng gunohkor bo'ldi. O'shaning uchun biz urib, so'g'ib, dozoqqa olib ketyapmiz deydi. Biroq bu dag'ili ketyotib, dozoqqa ketyotib, kaltak javoatib, umidi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shafaat qilar deb sizdan shafaat umid qilib kelyotadi deydi. Va yaqulu ya Muhammad inna khasmahu Ramazon. Anan anday bo'lsa, albatta ummatim bo'lsa men shafaat qilaman-da. Deganda ferishtalar aytadi: "Ya Rasululloh, bunun qarshisi Ramazon deydi. Ramazon dovgar deydi. Ramazon davomot qilyotadi Ramazon oyi. Ramazon oyi shunday ulug' oy bo'lsa, odam atavozdan beri hurmatlab, siylab, o'roza qarmab kelgan bo'lsa, bu Ramazon oyida o'roza qarmavadi deb Ramazon dovlayotadi, buni etagidan qarmayotadi, dozoqqa olib ketyotadi" deydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ana bari'un mimman khasmuhu Ramazon." Anday bo'la turgan bo'lsa, Ramazon oyi buga qarshi turib, bul jetilib ketayotgan bo'lsa, men buni shafaat qila olmayman. Ramazonning oldini to'sib o'ta olmayman deyotganda. Qisqasi, o'rozani qarmavasa, mumkinchiligi bo'lib turib, din sog'ligi bo'lib turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafaat qilib aytgan, o'sha Ramazonni o'zi qayra yetilib dozoqqa olib tashlashganda. O'sha sababdan mumkinchilik bo'lsa, din sog'lik yaxshi bo'lsa, bu Ramazonni o'tkazib yubormay, Ramazonda o'roza qarmab, shu va'da qilingan savoblarga ega bo'lib qolishimiz kerak. Anna siyama Ramazon bi asharati ashhurin yabqa shahrani. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Kim bir yaxshilik qilsa, al bir yaxshiligi 10 yaxshilik bo'lib hisobga o'tadi degan. Bu Qur'onda Alloh taolo aytib qo'ygan. O'sha sababdan Ramazon oyi bir oy o'roza qarmaymiz, bir oy o'rozamiz 10 oy o'rozaga hisoblanadi. Al degani 10 oylik gunohlarimiz kechirilib ketadigan. Shunda 2 oyimiz qoladi. Şunun bir oyini Alloh taolo o'z rahmati bilan kechiratgan. Bir oyini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafoti bilan kechirilgan. Ramazon oyini qarmasa, o'roza qarmasa, shu 12 oyning ichida qancha gunoh bo'lsa, gunohlari bari kechirilib ketadigan. O'sha sababdan bir oy o'rozani o'tala o'rib qolmasak, qarmab turib, o'sha gunohlarni kechirib olishimiz kerak ekanda. Innama vajaba qaza'u sawm alal ha'is. Misali, ayol zoti etak kirib kelib qolsa, o'rozani jeydi, o'zini ochib oladi. O'shal odam atavuz havo enamiz o'roza vaqtida havo enamiz etak kirib kelib qoldi. Shunda etak kirib kelib qoldi deb odam atavuzdan so'radi. Endi qilayin deganda odam atavuz men bilmayman deb Jibril alayhisalomdan so'radi. Jibril alayhisalom men de baqa hukm chiqara olmayman deb Alloh taoladan so'radi. Alloh taolo buyruq berdi, o'rozani jegin. O'rozani jegin dedi.
Namaz тураты биринчиси. Намаз вагында хайз келип калды. Эме кылай намазды куюп окуйбаймы дегенде, хайз келип калган болсо намазды окубагын деди. Кийин казасы да окулбайт деди. Кийин дагы бир орозо вагы келгенде, дагы этеккири келип калды. Аны Хава энебиз Адам атабыздан сурады. Хайз көрүп калдым, орозону неме кылайын дегенде, былтыргы намазды салыштырып туруп, намазды окубай койгон элең, казасы да жок болуп калган эле. Бул деле ошо намазга эле окшош болсо керек, орозого эле намазга эле окшош болсо керек. Демек, орозоңду же. Деп ушинтип буйрук чыгарат. Анан Аллах Таала айтат, орозосун жесин, бирок казасыны өтөйт дейт да. Адам атабыз айтат, намаздын казасын өтөбөйт деп айттың эле го дейт да. Дегенде Аллах Таала айтат, туура. Sen al namaza kelgende özün bilbey Cibril Aleyhisselam'dan soradın. Cibril Aleyhisselam menden soradı. Ana men kazasını ötübeyt dep öküm çıkardım. Bul orozoga kelgende sen surabayla özüңle öküm çıkarıp koydun. Orozonu da jesin, kazasını karmabasın dep. Yok, oşon üçün sen özüңчө болгондугуң үчүн orozonun kazasını karmay tutat dedi. Şu ayaldar etekkiri kelip kalsa orozonunda jeyt, namazında taştayt. Бирок намаз сакыт болот, намаз казасы окулбайт, кийин орозону кармап берет. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin va salamun ala man ittaba'al huda. Alloh taolo shu mavzularda jurakka siguvchi, foyda keltiruvchi mavzulardan qilib, Alloh taolo shu oroz ayında qarmon orozongizlarda duoңizдарды, тилегиңиздерди, фазилаттарды Alloh taolo o'zi nasib qilib, shu Ramazondagi бүт берекелерди, рахматтарды, магфираттарды берип, келерги орозого чейин Аллах Таала өзү аман эсен сактап, келерги орозондо ушундай баракелерге жеткирүүнү Аллах Таала өзү насип кылган болсун. Аллаху акбар.